India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kakenhun no ka Palestine ka Islamic Jihad hakasngi palay balala kalapan mi ya ka video jong ukoy di nong Israel Germany ubala sya rabor urum bras laki ubala sya set koy di ha Gaza Strip nadu ka jingwan tambor ka balajia ha ubnai risau arja arkulai kabala longru ka daw bakongsan jong katma Gaza. Hakate ka video la banyu i ya ubras laki arwes nem karta ubala pen itu ya lade bat ula kerpat ka sarkar Israel bahkan pentikna ban pelanyo ya ula keladur bat ring rekho bat ula thia hamadan ha Gaza balayo i kat ba udang pet ye kidur kubur jong kacing e bat kajing tengan ha Gaza. Kani ka kam day ka video baningkong jong bala pelat pet ba da ka Islamic Jihad. Kila dep pelat ru ya ka video jong haka khat ru tarik ya yong baladep. Hakate ka video ula penpau ya ka jingpang ka ba penlong ya ka met jong bakan dait barok shimen. Bat ula kerpat di Presiden Donald Trump ka US bat ya Benjamin Netanyahu menteri rang bakdu ka Israel bakin pelatnyo ya Ubras laki udei unong apahara hakata masa katem kaput hakapor ba ula syara bor. Haswa ba un syara bor ulala ban pelat im ya kikatu kaningut kinong waneshim benta syakani kata masa. Kataya kabala pen kenmau da kisaki kibala light pen. Ka Islamic Jihad kade ka kenhun king atiar bala keng be ankum ka seng leno da ka United States bat ka European Union. Kilala ban penjam khap ya uram. Wat ubru ubak klan tamru udon ka khap ban sya pendam. Ong ka ying ka sem jong ha ukarwo bala penlat da ka kenhun hostage and missing families forums. Urum ulong ka nuksan ka benta barok ki basyara bor. Day ban penpaying ya ki barok menta. Katkum ka jingken jong kisipai Israel na ki ars pa sanpue ngut ki brew ki bala syara bor na Israel sab khandai ngut ki dang sya set ha Gaza bat na ki te ki art nyungut ki day ki balayam. Ki brew ki kren shibun halor ka ka bajia ha Gaza. Syapang ka jingker du bam. Bat ngakali ya barok kito ki bakren syapang ka jingker du. Hato pilayo i ya urum jong ni. Syam la yo bam bat yo dawai da shin. Tho kalong ying ha ukarwo bala penmi da ka hostage and missing families forums. La shule klet no ya hangta. Kilala ban penjam khap ya urum. Wat ubriu ubashlur tamru henre ka don ya kabenta ban sya penjam khap. Ong